Afrika Zongo. Hlakana Afrika Zonga hlakana mingiselo mngana lo FM na kuhlanganisa kolonga ngisela stage le shirko. Mina ni khalanga pet Mathebula ni ngona risima twa jimo xithanga mo xingirtana wa chacha makona lo ndandaze. Ko jari mingiselo me unga khona ngiselo la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo kumbe wena kuma audio streaming ya mngana lo fm.co.za namuhla erabunaro ina kufumela kurona we kolonga kona foma na ina kufika kwele ka awara ya mbiri rabunaro rama kumembiri mwetile ya mudashi lemana magidembiri makumembiri ntsevu isiku leri fanaka ni vula hi isiku ra vumakumembiri ra n'hweti tin'hweti ta ntlhanu leti nga hundza a hi ri na ntirho wa kahle swinene wa Xitsonga Music Awards Athula Mahashi yes se na ntlhanu wa tin'hweti hi endle ntirho wa kahle le kusuka le Athula Mahashi wa Xitsonga Music Awards hi ndlela le nthemba ku na sweswi nga ri khale hi ta kungela ya khensa swinene la Mpumalanga a xifundeni xa tatana Mandla Ndlovu loko mi yingiserile eka mixolo un'wana kha ni vutisa ku i tshame a ni twa ni kha ni vulavula hi timhaka ta ku Premier Mandla Ndlovu MP ti-initials ta vo MP kumbe na xifundza MP i ntiyiso hi swona kambe a ni swi tivi ku P ya yimele yini kambe na swi tiva ku M yimele Mandla P yimele yini hayi mani a ni swi tiva va se ni bye a va se ni byela khumembiri timela kubela ya khumembiri bona hi fambisa ku yina mutlhanhlakani lowu mhaka leyi ya ku hlongola vanhu vo huma matikweni le handle yi tikomba ya mahlweni ngopfungopfu a xifundzenikulu xa KwaZulu Natal swi tikomba ka ha ri na ku tshukisana na mahlo exikarhi ka vanhu vo huma matikweni le handle na maAfrika-Dzonga van'wana va kombisa timhaka ta ku va tekeriwa mintirho kambe vulavisisi byi komba ku maAfrika-Dzonga yo tala mintirho yo tala leyi vanhu va ku huma matikweni ya lamaya va yi tirhaka a va yi lavi loko va yi lava va durha sweswi loko no tatana a kara xipulatani hayi muni vala ku fuma xipulatani xa xipulatani ma va mhaka se tin'wana ta timhaka leti kumbexani nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka tona timhaka leti ta nkulukumba Joe Ferrari Sibanyoni a MP ku endleka yini NPA yo khoma la yi tshika loko un'wana ka mina a ku na xintima kwala ni ku mina ni tshike a tivi nchumu ku na xintima kumbe ku na xintima kambe lexi ni tivaka swona i ku va NPA va tikomba va tiyimiserile ku vona ku nandzu luwa wu tlhe wu nghenisiwa futhi ku tengiwa hi ndlela leyi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka yona mhaka yaleyo nomboro yeleyo ya ntolovelo ya 0860002543 hi ta tlhe hi bula na vona advocate Ntsako Terence Balo hi bula hi yona mhaka yaleyo wa yi tsundzuka mhaka leyi ungayelelesi eka Afrika wa vulavula a khensa swinene mina ni la ku swi vulala moyeni swa hi tikela ku kuma executive mayor wa Polokwane se mi va byela ku sweswi va nga deputy chair mina ni byele ni ku mi lava ku ri va tarhi okay hi ta mi byela mi byele ku vulavula ni kwala moyeni vulavula ni kwala a va te wa munhu va tata wa munhu vulavula ni kwala moyeni u lava ku wa yi bexa moyeni u lava ku yi softena a handle ka moya hi vulavula kwala moyeni hi first day ni nga se suka la ni ta va ni va foneri kwala a ni nge suki la SABC ni nga va nyikanga foni u vulavula na vona va ta hata la hi Thursday palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula se swi ndlile hi ta va yi ri na vona hi 10 minutes ntsena ku bila ya 10 nhlekani lowa xikwembu ta va yi ri na vona executive mayor wa Polokwane hi languta swin'wana na swin'wana leswi khumbaka Polokwane na sweswi ngopfungopfu ka mintlhontlho leyi nga koho tikhamera timhaka ta van'wana va nge doroba ri le ku hlakaleni sweswi swa kutani hi ta va kha hi bula na vona nhlekani lowu kwala ka Afrika wa vulavula hi ndlela yeleyo ni ta va vutisa ku impela i ntiyiso ke ku va tshama va velerisiwa hi ku TUT a Giyani na sweswo ni ta va vutisa ku ta ku ri nongonoko wa Afrika wa vulavula sweswiwani hi ntlhanu timinete ku bela hora ya 13 hi ta va hi kha hi bula na vona kambe sweswi na ku ta twa leti wenga na tona nomboro yale ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yeleyo hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini wo sungula hi lowu i nhlekani na vaxumi Sivara shumisabo mi pfukile papa i pfuke ngopfu man hey masi madali khale nga vonani
batho ba dala kwi i ku byela vayingiseri ku ni mi vonini hi sonta mi tlha mi ni nyika na swinerekisi mi kha mo hati na maafukada ve ri makota peni na makota peni ni mi vonini mina masitoya ni dye vuswa na n'we mi dye vuswa swi ntisa sweswiya swa swiswate mi ni tlhontlhile tolo bali ya ku za ni ta moyeni ni hi ririmi ra vadyivanhlampfi ni addicted eka nongonoko wa Afrika wa vulavula marito lama mi nga va vulavula ku sele timinete timbirhi ku ba awara ya mbirhi ya tolo loko mi lela ya ku vanhu va ka hino a hi dyondzeni ku hi nga hlohleteli rivengo aka vaakatiko kumbe aka van'wani vanhu hileswaku swi ntisa leswi loko munhu a hlohletela rivengo loko a pfula nomu ku pfurha ndzilo wa ku venga swi ndla yini swi na switandzhaku ku hlaka loko mi yi veke kahle moko i ta khoma lexi xirheta i khoma lexi xirheta hi nga endli leswiya swa ku rhamba vanhu ku va zonda vanhu van'wanyana ni vula yini na loko munhu a ku rhamba ku ya zonda munhu lavisisa ku munhu luya i ku onhele yini hi ku loko i pfumela ku rhambiwa i hela wa tinyimpi leti ti nga ku laveki i ta helela hi leswi a wu fane i lwa hi swo loko nyimpi yi ta ka wena tinyimpi a ti tiveki ni le ka wena ti ta gongondza ti fana na rifu se loko nyimpi ya ta ka wena i kuma ku i pfune Pat Khalanga i pfune Ncindani i pfune Peluka a wa ha ri na swo lwa hi swona wa sarari ni kombela ku pfuniwa hey ha dlawa haleni se swilo leswiya swa ku onha mavito ya vanhu ku na nandzu ka swona hambileswi swi nga weleki ka nandzu lowu hi wu vulaka ku statute ririmi ra vadyivanhlampfi swi wela ka leswi hi nge i common law loko swi va ra munhu o mu onha vito ka swihangalasamahungu sweswi swi nga kona sweswi siku rin'we wena i tsalatsalaka ka swihangalasamahungu ku kumeka wehe i nga hundzisa hungu releriya ivi pheta ku hali leswi ni nge swi tshiki Peluka ku ni nge swi tshiki a teka goza hi swi vitana defamation of character swi ta langutiwa hi tijaji na milawu ya tijaji leswi nga tshama va yi tirhisa swona milawu liya ka civil ka ku suwa kumbe ka ku koxa mali yo karhi mi ta twa munhu a tikhoma nhloko se a hi dyondzisaneni hi hambana na swilo leswi mindyangu swi nga ta tisa ku getsela ka mene sweswi ni kha ni vulavulaka kwala ka wireless na tsaka kwala ka munghana lolwena loko vo mi vitana ehuweni ya nawu khoto yi nga va high court constitutional court mi ta fika mi ti hlamulela hi ku loko me ni vulavula mina xinavetiso xa n'we hikwalani xi ni tsakisa ngopfu ya xa ku mavonele ya muyingiseri i mavonele ya muyingiseri a ya munghana lonene se hina hi karhi hi vulavulaka hi swi tiva ku leswi hi swi vulavulaka loko van'wani vo hi vutisa va siku rin'wana va ku leswi i nga swi vulavula a swi khumba tiko a swi khumba vanhu vo karhi a wu vekanga mavito ya wena kahle ya hi hlasela mbhoni yo sungula i munghana lonene a mi mi hlupheka n'wina va ka munghana lonene bale mo teka xinchinani mi famba na xona khorweni i le hubyeni ya nawu loko mi chuchisa ku va ka munghana lonene mimbhoni yo sungula tanana ta n'wina a mi pfuli nomo wa n'wina lomu mi vulavulaka hi wona sweswi mu puresa xinchina xexo xi ku mavonele ya miyingiseri i mavonele ya miyingiseri a ya munghana lonene ivi mi ti rhwalela xinchina xa n'wina mi nga swi famba mi ku case closed kambe sivara ni lava ku mi hetisela kambe a ni lava ku tiva ku i ncini xi mi tiselaka ku mi vula leswi mina no vula ku tolo ni ku swi kahle ku loko i khumbeka ka swilo leswi swi hangalasaka rirhandzu ku nga ri ku khumbeka ka swilo leswi swi hangalasaka rivengo hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ku va mi swi tshikelela leswi ni munhu wo rhandza munghana lonene FM ni yingisele nongonoko tolo eka phaphama lowu fambisaka hi sesi wa mina Khonaiza na n'wana mhani Brian a ku ri na nhlokomhaka yelako swi kona vuton'wini ku munhu a hlohletela vanhu ku va ku zonda hi ku yena a nga ku lavike ivi vayingiseri va hlamula a va ku un'wana wa ko i ni tsakise ngopfu a ku i heta i nga n'wi zondi ku a wu voni xivangelo ivi loko i nga n'wi zondi kala i vulavula na yena va voni i hlamulana na yena va zonda na wena se ku swi ni hlohletela mina na pfula leswa swa swihangalasamahungu wa swi vona ku na vanhu van'wana a va swi twisisi ku munhu un'wana na un'wana i na va ka vona sweswiwani va ra mina va ka n'wina mina vana va n'wina mina maxaka ya n'wina loko ni ya tsalatsala swilo leswiya mina ni ta ku ni tsala Peluka ni tsala Phet hikuva mina
ni lo tswarela DNA ya mina ni ri xihangalasa ni swi koti na ku heta n'hweti ni nga ndlangi mifirifiri hi xi-ZCC se vanhu va ta ku vutisa ku nga ri yena loyi nga tsala hi yena hi leswi ni vulaka swona ku vanhu a hi ti voneleni a hi hambaneni na swilo swa ku hi sondzola ta vanhu mara a ni ri very Facebook xikombiso loko mi tsala swilo loko vanhu va vulavula ngopfu hi swoho i nga ri ya hakela se loko wo tsala swilo hi khalanga xikombiso kumbe hi peluka kumbe hi khoni kumbe vanhu vo tala va ta nghena ka swona va vulavula va kha va kaneta kumbe va yima na wena ivi wena ivi na vanhu vo tala lava nga vulavula na wena se a swi vuli ku i ya kota ku kuma maxeleni kwalano ni le ku saluteni ka sweswi mi nga swi vula tsala swilo swo aka swi nga hlaseli vito ra khalanga swi nga hlaseli vito ra colonizer swilo swo aka va njhekanjhekisana hi swona leswi akaku swi nga yisi xindzhuti xa munhu ehansi ka leswi i kumekaka i swi tsarile hina ha swi lava ku swi hlaya swilo swa Facebook hikokwalaho yi ri koho wa vula ku vulavula kwala eku laha muganga wa ka hina leswi nga tshama swi vulavuriwaka Afrika wa vulavula leswi switarata swi nga fambeki swi twarile xibele tindleveni swi endlekile ku fana na munhu loyi a nga tshama a vulavula kwalaha moyeni a ku ta maxelo a nga ti voni loko a languta ka TV ta ku vulavula hi le Giyani a swi zangi swi teka nkarhi swi hi lavaka swoho leswiya 100 hey n'wamirini a hi sunguleni hi hundza vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani hi laha hi nga kona mingisero mina nhlekani Ayi Khalanga papa minjhani hi pfukile hi ngovo Bishop Mafumo la ka Malamulele la ku vulavula hi le ya Joe Ferreira na khoto le ya le kwa Kafunti Khalanga ni vona nga ku ri tikhoto ta hina vhele kuna xandla xa mfeme la ka mandlele ya kona because loko u la ku landzelela proceeding ya siku leriya swa tikomba ku ri ku na swin'wana xi nga va tsandzekaku ku hi byela kahle la yini because loko ku vi hi langusa case liyani ku ri i case ai swi tikomba bishop va ri ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle hi tlhelo ra network a ni tiku endlekeni bishop network ya n'wina mi nga koho a yi pfumeli 08600025 na kombela na le ka n'we van'wana a ni ngo a hi mi foneli hi n'we mi hi fonelako se loko mi hi fonela tiyisisani ku mi la network yi nga kahle xo sungula xa vumbirhi loko mi ri ku fambeni yimani a ni n'we mi nga hi fonela a swi fana loko hi lo mi juma mi ri ku fambeni loko mi ri ku fambeni yimani mi kota ku la network yi kahle ivi se mi kota ku bula na yini ma hi vo mhaka kona na kombela ka a hi amukele n'wana mingiselelo nhlekani Khalanga mpfukeni hi pfukele hi ngo vona bati hayi pfukeni swinene Khalanga a khensa Khalanga a ni la ku nghena ka liya ya ti-honorary doctorate ne ya tsala leriya mi nga ri tshaha hi Monday na mina ni ve na nkateko wo ri hlaya last week kasi na mburisano lowa mi nga va na wona na dokodela Maluleke hi Monday ni wu yingiserile ku fika makumu so lexi ni nga xi lemuka laha ni Khalanga swi tikomba nga ku xivilelo nkulu lexi Dr. Maluleke na tinyiko Maswanganyi va nga na xona i ku ti-honorary doctorate leti ti humaku eka ti-institutions leti nga na ti-credentials ta questionable ti yisa nkoka wa dyondzo ehansi na swi tiva Khalanga ku mi munhu wo rhandza critical thinking so mina ni rhandza deductive reasoning so yaleyo i concept yin'wanyana yi humaka eka philosophy yo vulavula hi ti-rules ta logic kumbe milawu ya mahleketelelo se point ya mina hi leyi Khalanga xo sungula ku honorary doctorate a hi qualification hambi South African Qualification Authority a yi recognize honorary doctorate ko va ku xiximiwa so fake honorary doctorate yi yisa nkoka wa dyondzo ehansi njhani ku ri ku honorary doctorate hi yoxe is not an academic qualification hi ku honorary doctorate hambi ku ri eka CV Khalanga a yi hoxiwi loko va ku
va lava ti-qualification a mi fiki mi hoxa laha mi ku mi xiximiwe hi yunivhesiti hi le Natal kumbe hi le Limpopo kumbe whatever the case. So lexi ni nga ri ku xi twiseni laniwa i ku hi fika njhani ka ku hi ku honorary doctorate leyi nga fake yi yisa nkoka wa dyondzo ehansi. Hi ku twisa ka mina lexi xi fanele ku xi yisa nkoka wa dyondzo ehansi i ku va vanhu va kuma ti-fake academic qualifications. Sweswi hi talaka ku swi twa ti-allegations leti nga kona around that institution leyi macomrade va yi rhandzaka ngopfu hala Eastern Cape, leyi ku twala ku loko i ya kona i va i khome swimalana wa swi kota ku i nga huma na degree leyi nga ku pfunaka ku i kuma ntirho. But honorary doctorate Khalanga a yi pfuleli munhu ti-economic opportunities as such. So ni ngo vula ku swi va swi ri unethical ku va munhu sweswi a nyikiwa an honorary doctorate leyi humaka ka some fly by night institution, but leyi tlhaku yi va yi ri na a criminal sanction i academic fraud ya ku va munhu a hetelela a ya kuma qualification ya fake leyi a nga yi tirhisaka sweswi va ku mani is a medical doctor mara a nga swi thwaselangi swilo leswi a ya pfula practice a sungula ku tshungula vanhu a dlayetela vanhu. A dlayetela vanhu. So yaleyo hi yona leyi nga vulaka ku yi yisa nkoka wa dyondzo ehansi. Kambe leyi ya ti-fake honorary doctorate ni ngo vula ku maybe yi nga va yi endla ku legitimacy ya a ya kuma qualification ya fake leyi a nga yi tirhisaka sweswi va ku mani is a medical doctor mara a nga swi thwaselangi swilo leswi a ya pfula practice a sungula ku tshungula vanhu. A dlayetela vanhu. A dlayetela vanhu. So yaleyo hi yona leyi nga vulaka ku yi yisa nkoka wa dyondzo ehansi. Kambe leyi ya ti-fake honorary doctorate ni ngo vula ku maybe yi nga va yi endla ku legitimacy ya ti-honorary doctorate leti va ku ti humesiwe hi ti-public universities mara a nga swi thwaselangi swilo leswi a ya pfula practice a sungula ku tshungula vanhu. A dlayetela vanhu. A dlayetela vanhu. So yaleyo hi yona leyi nga vulaka ku yi yisa nkoka wa dyondzo ehansi. Kambe leyi ya ti-fake honorary doctorate ni ngo vula ku maybe yi nga va yi endla ku legitimacy ya ti-honorary doctorate leti va ku ti humesiwe hi ti-public universities yi languteka ku ya tsekatsekanyana, but I don't think argument ya ku swi yisa nkoka wa dyondzo ehansi njhani hi leyi nga kota ku yi sustaina kahle. Na ku ni twana point leyi mi ka mi yi kombisa ku n'wina tanihi vahaxi a swi mi oloveli ku mi fanele mi fika mi byela munhu loko a ta fika ku me dokodela swimanimani mi ku hayi i nga swi tirhisi leswaku we dokodela swimanimani hi ku rhanga hi komba maphepha kumbe njhani. I don't think ku swi sweswo i mhaka ya ku olova leyi mi nga kota ku yi enforce Khalanga, because xo sungula ku hava ku munhu loko sweswi o ti vitana doctor a nga swi dyondzelangi a nga khomeriwa swona. A swi kona sweswo hambi ku ri ku vitana munhu loyi a nga na PhD leyi humaka ka university leyi nga recognized mi n'wi vitana hi vito ra yena. A swi criminal sweswo hi Khalanga ngo vula ku swi unethical swa ti-etiquette leti in professional settings ti lavekaka, but there's nothing criminal ku vitana professor ni ku hayi Mr. Ngoveni ku ri i professor Ngoveni. Kambe sweswo swa vumunhu na mintolovelo leyi kumbexani yi lava ku aka vumunhu a ni ngo hi swo leswi na hina hi faneleke ku fikelela swona tanihi vahaxi kumbe tanihi xiyenge xa vuhaxi ku hangalasa sweswo swa vumunhu. Se swi vula ku leswi hi nga ta khutaza vanhu swona i ku loko Ngoveni va thwasile va swi thwasela ku va dokodela a hi va xiximeni hi va hi va vitanisa leswi va nga hi va funda ku hayiko va swi tirherile va tlela vusiku na nanhlekani hi va hambanisa na va Ngoveni lava van'wana. No yaleyo na yi twisise hi Khalanga, that's why ni appreciate na effort leyi mi nga va na yona ya ku va mi vitana Dr. Maluleke ku va va ta yi tlhantlha kahle mhaka leyiwani. So public education yi na nkoka ku va vanhu va kota ku twisisa ku hambana ka swilo leswi. Kambe a hi tlheleni hi swi twisisa ku swilo sweswo a swi vuli ku swa boha. That's why ni ku question leyi a mi vutisa ku n'wina tanihi vahaxi kwalani in terms of enforcement mi swi endlisa ku yini loko munhu a ta fika ku ye dokodela swimanimani hi ku hambi ti-general a ti vona ta ku a ti vuyi vusocheni a ti vuyi vuphoriseni mara va ti vitanaka vo general. Se ni vula ku na vo vinyi va ti-title letiwa loko a ku va a ho fanele hi landzelela logic yaleyo a swi fanele swi vula ku
a wu fanele va strict ku i mani a fanele ku a ti vitana ku hi general i mani a fanele va nga ti vitani sweswo nemetwi inkomu khalani hi leswi mhaka leyi ku komba ku ya ha ri kule no hela ni ra vutlhanu hi ta va hi ri na dokodela Mathebula dokodela Mabila Mathebula ta va hi kha hi bula na vona hi yo mhaka ya leyi kumchani hi ta fika la se hi nga ta fika la hi nga ta ku se hi hlanganini mama mhaka ko a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimisekeni mani kosi na cawuke hi lava va yime kulunga ivi kusuka kwalano hi bula na advocate Baloyi kambe sweswo hinkwaswo hi ndlela leyi hi laha hi nga kona mingiselo munghena London FM komba ndlela nongana ku Africa wa vulavula ku haxela wona T kusuka leno a studio 2A hi le Polokwane nhlekani lowu wa Xikwembu ni kume papila la ri humaka ka sesi Leti na sesi Janet Mhlanga na Xipalani hi ku landzelelana tani ni ri kume sesi Leti na sesi Janet ni ta ri langutani ya ni ta vona ku hi mi pfuna njhani papila leri na rona ni nga tsaleriwa hi vayingiseri ni mi byerile ku na muyingiseri a nga tani a suka ka Mphambo a lava ku pfuniwa hi swin'wana le sejarini ya mina a Giyani loko a fika le muyingiseri mani lava va fika va ri lava kombisa ku va lava ku pfuniwa ku na nkulukumba wun'wana a nga va pfuna ka Malamulele ka ndhawu leya ka Labour i te hi Mafemani ne ni la ku n'wi khensa Mafemani wun'wana wa vatirhela mfumo lava tirhaka ku hi teka swinene na ku tinyiketela va pfunekile mani lavaya ivi va tlhe va ta le hi tirhelaka kona va ta na timanga va te ni pambulela minga ni ala ni ku ni nge n'wi pambuleli ni tirhe ni ri nexe kambe lexi ni lava ku vula xona i ku loko vanhu va kha va pfuneka ha swi tsakela sweswo ha khensa ni khensile mani loko swilo swa n'wina swi fambe kahle hi tlhe hi khensa na nkulukumba luya Mafemani loko ri ku ma ni twa mi kuma nkarhi mi ni fonela a ni tivi ku ndleke yini hi fonela mina na ha ri na tinomboro ta n'we ku hi ta kota ku bula na ku kunguhata ku ya mahlweni ku lavan'wana lava va lavaka ku pfuniwa endlisa ku yini hi ku loko hi hlangane na n'wina swa tirha hi ndlela yoyeleyo se hi nghena ka leyi i 24 tsevu timina nga se ba awara yan'we mhaka leyi nga fika yi humelela endzhaku ka loko muchuchisi a nga vonakangi a khoto ku vuye ku tekiwa xiboho hi magistrate wa le kwa Gafontein leswaku swantswa nandzu luwa wu pfa wu susiwile ka nxaxamelo wa milandzu leyi nga ta tengiwa hi ndlela yaleyo ku kondza swilo swi tshamiseka hi ndlela leyo van'wana va nge hayi ongeti laya ku na xandla xa mfene ka so loko hi marito ya munhu wo fana na va Stephen Mabunda va ri ti-case to chululiwa se yi chululiwile case liya se hi lava ku ta twa ku leswi va nge swo sungula hi mpfhuka ka ku tumbuluxiwa ka NPA hi fike njhani ka xiyimo lexi mi tiviwa na advocate Ntsako Terence Baloyi na vo va yime ku lungala ku va va bula na yena mi tiviwa na i nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM i nhlekani hi xivotini ni vayingiseri a khensa swinene advocate ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na yena xiyimo hi lexiwani hina hi lo hlamala va ku nandzu wa susiwa eka nxaxamelo wa ku tengiwa ka milandzu jikijiki va ku vanhu lava va ehleketeleriwa va huma kasi ku tengiwa ka nandzu a hi swin'wani ku khomiwa a hi mhaka yin'wani iye website hi swona ku khomiwa hi mhaka yin'wani ku tengiwa ka nandzu i mhaka yin'wani mara hi fanele hi twisisa ku ri endzhaku ka loko munhu a khomiwile ku fanele ku humelela yini hi nga ku laha mhaka leyi ya nkulukumba Sibanyoni yi nga tela kona lawa ya tanani na to ya se loko ni ta na tona website loko munhu a khomiwa munhu un'wana na un'wana la Afrika-Dzonga loko a khomiwa ene sweswi i nawu wa hina i vumbiwa ku na leswi swi vuriwa ku ri munhu i na timfanelo ta ku hatla nandzu wa yena wu landzelerisiwa ni ta swi teka kahle hi xichangani nkarhi wa swona mara leswi swi vuriwa ku right to fair trial and speedy trial se munhu loko a khomiwile hi ndlela leyiwani ku fana na nkulukumba Sibanyoni va na mfanelo ya ku ri within 48 hours endzhaku ka loko va khomiwile va fanele va endla leswi va tisa xikombelo xa bail. Xikombelo xa bail a xi fanelanga ku delayiwa hi tindlela to ka ti nga fanelanga ku ya hi nawu wa hina. Loko ku kumeka ku ri ku ve na ku delaya ku na section leyi vuriwaka ku section 342A leyi kumekaka ka Criminal Procedure Act nawu luwa ni tshama ni kha ni wu tsala wa 1977 nawu luwa wu kombisa mafambiselo section 60 ya yona
yi kombisa ku ri timhaka ta bail ti fambisiwa ku yini, mara constitution yi nghenela hi ku yini ti fanele swi endliwa hi ndlela ya xihatla. So lexi ni kombisaka xona i ku leswi nga humelela Tolweni namuntlha vunharhu Tolweni i timhaka teto manje ni ta ku ri loko munhu a khomiwini i le ku apulayeni ka bail, loyi a nga n'wi khoma vutheta ni ta tiyisa kahle ku swi vula ku i state, maphorisa i state, vachuchisi i state. So loko mfumo wu khome munhu a wu fanelanga wu jikajika ku ri timfanelo ta munhu ti fanelanga ku ta kamberiwa. Loko case yi postponiwini va ku yi ya ka Monday yi fanele ya mahlweni. Loko case yi ri ka bail proceedings yi vitaniwa part ya ti-urgent application, a swi fanelanga swi delayiwa swo fana sweswo. Loko swi delayiwa ku na problem ku ta humelela leswi swi nga humelela hi mpfula. Loko na hala ku kombisa nawu Dr. na loko ku ri ku a nga ri ka bail ntsena kha ku se wu ri ku tengweni, loko mfumo wu tshika wu delaya kumbe u kombisa nga a wu fambisisile hi ndlela, section leyi ni vulaka ya 342A ya Criminal Procedure Act ya tirhisiwa nakona ene swi humelela ko tala mi twa ku ri case liyani yi chuluriwile hi mhaka ku ri mfumo a wu nga ri ready. Ni xo riti leri ni tshama ni ri ta ku mfumo a wu ready, loko se wu ta va wu ri ready wa swi tiva mfumo wu fanele wu endla yini. Sweswo swi tele ngopfu na walowo tirha ngopfu Botheta. Kambe loko n'wina mi ri le ka magistrate ku ri ku chuchisaniweni kumbe ku ri ku lava ku tengisiwa ivi va ku mfumo a wu ready, a mi tlheleli khotsweni? A ni Botheta ku tlhelela a xikhotsweni i timhaka to tisa xikombelo lexi mutshami wa xitulu magistrate a fanele ku pfumela. So lexi nga humelela hi Monday, case leyi a yi nghenini hi Wavuntlhanu hi ti-15 yi postponeriwa Monday hi ti-18. Ene sweswo a ku twananiwile a kaneriwile ku ri hinkwenu hi ta va hi ri kona hi Mvhulu, hinkwenu hi ta ya emahlweni. Ene sweswo ni vulela hi tlhelo ra ku na timhaka ta ku ri muchuchisi a kombisini yena a nge vi kona, ene loko a kombisa a nga vi kona lexi nga fika xi karhata hi muchuchisi Botheta i te yena i lava 7 days a nge vi kona i na tin'wani ti-case. Se xivutiso xi sungula ku ri loko i ku i na tin'wani ti-case, i na ti-case ta nkoka ta bail to fana leyi na? Sweswo swi twala ingaku ri a nga hlamulanga kahle yena i lo hlamula ku yini ni nge swi koti a hi postpone hi yisa mahlweni hi 7 days. Ivi magistrate a ala a nyika instruction na xiboho xa ku yini a yi mahlweni hi Mvhulu, leswi na mutlangi wa Vuntlhanu hi Mvhulu a hi yini mahlweni. Ivi muchuchisi a nga vi kona, se ene loko a nga vi kona a swi tiveki i ta va kona rini, a nga vuli ku i ta va a ri kona rini. I yimeriwile 4 hours hinkwayo a ku va na xikombi xa ku a nga ta fika kumbe nkarhi wihi na wihi a nga fikanga. Leswi swi vula ku yini ku ri i nandzu wa staka, ene loko wu staka wu le ku tshikeleni timfanelo ta wun'wani munhu loyi a nga na mfanelo ya ku nandzu ya so yi fanele yi hatla yi ya mahlweni, hayi ku yi herisiwa yi fanele yi hatla yi ya mahlweni. Leswi vula ku speedy trial. Loko ri ku a swi koteki swa tsandza, magistrate yi teka xiboho kumbe i ndlela leswi a swi vula ku i fanele a kambisisa ku ri ku humelela yini, ku na ku hlwela ku vangiwa hi yini. Loko a kuma ku hlwela hi xilungu leswi vula ku unreasonable delay, i la 342 yi tirhaka kona ku i kume ku this is unreasonable delay a swi fanelanga. Se sandza mina ni ku yini ni suta nandzu lowa mahlweni ka mina. DPP kumbe Director of Prosecution va swi tiva ku loko ni swi endla leswi ndzaku leswi ni swi vuriwaka strike off the matter from the road swi vula yini, va ta endla yini. A ku hela ka nandzu Botheta a hi ku vuli ku ri hi makumu a nge he vuyi Sibanyana a ta tenga na vahehla va hina lava vanharhu a ri na vona. Vachuchisi va swi tiva va fanele va endla yini ku nandzu luwa wu tlhe wu vuya loko ku ri ku a ku ri na nandzu wu fanele wu ya mahlweni. Mara leswi Botheta a swi ri ka bail ntsena. Se loko ni twa va NPA va kha va kombisa ku hi mpfhuka NPA yi tumbuluxiwa swo sungula ku va kona leswi swi vula ku yini? Loko ku ri ku swo sungula ku va koho swi vula ku na dyondzo yin'wana yi nga tshama yi dyondziwa kun'wana. Se xivutiso ku ta va ku endleka yini, ku humelela yini hi muchuchisi loko a love kumbe a xiwe ntirhweni? A ku na munhu a nga yimaka ku loyi a nga kona a hi yeni mahlweni mini kona?
iyo mhaka botete magistrate a vona swi fanerile leswaku a chulula hi mhaka ku ri loko yena loyi a nga ri kona a ku fanele ku tisiwa un'wana mara lexi karhataka ko tala i timhaka ta ku ri loyi un'wana loko a ta a fanele a tiyisa ku case yi sunguleri kwihi se yi fike kwihi a kota ku yisa mahlweni swi tele botete hlangana na swona swa humelela muchuchisi un'wana a nghenela xikarhi loyi a ri nghenela xikarhi xa nkoka i ku va ku ri i fanele a hlaya maphepha a swi tiva case yi fike kwini ni yi teka lawani ni ya kwihi na yona ene hi xin'wana lexi karhataka ku ri mfumo hi ko tala loko hi kha hi vulavula hi ri va na ti-resources va na matimba hinkwawo se loko va nga swi lavi hi swi vona kwalaya ene hi leswi hi ko tala hi kombisaka swona ku ri swi ri va nga swi lavi hi mhaka ku ri ni kuma ka khoto yaliya ku na muchuchisi next door ku na tikhoto to hlayanyana ku nga tisa muchuchisi wun'wana hambi ota a fika a kombela ku a hi yiseni ka mindzuku kumbe a fika ku a hi yimeni nyana 3 hours ni n'wi foyinerini i le kwihi sweswo i mfumo wa swi kota ku swi sivela ene loko va ku ro sungula va hlangana na swona voteta hawa maybe vo sungula ku va hlangana na swo swi va amoyeni maybe ka high profile case mara swi tele ngopfu section leyi ni yi vulaka 3428 yi va famous kumbe yi tolovelekini ka a xinawini kumbe ka hina maloyara ku ri yi tirhisa ngopfu loko yi twi ngaku wa hi hlwerisa hi ku threatena hi yona va hatla va jika va acta va ndla swo twa hi kota ku ya mahlweni na nawu se maendlelo ya muxaka lowuwani a ku na nchumu lexi ma nga va ku ma xi endlile ka ntshembo lowu vaaki va nga na wona hi tlhelo ra mafambiselo ya nawu lexi a fanele va xi endlini ka case leyiwani ni vula leswi nga humelela xifaniso xi hi vulavulaka hi xo hinkwaxo a xi tisi ku kala ka ntshembo ku ke ntshembo kusuka ka vaaki loko va vona ku swi pfa hi ku na lava sweswi va pfaka va hleketa ku na voko ra mfene la ku ve n'wina loko mi kha mi hlamusela sweswi hi ku hlamusela ka n'wina a ni ri voni voko ra mfene no vona nawu wu kha wu landzeleriwa se loko swi ze swi tisa maendlelo na mavulavulelo ya muxaka lowa ku un'wana ku na voko ra mfene un'wana ku na nawu a swi susi ntshembo lowu vanhu va nga ka wona ka mafambiselo ya nawu swa wu susa ntshembo swinene botete ene mayelana na timhaka swona loko kulumba tsibanyoni sweswi a humini bail yi nga fikanga emakumu swi nge he koteki ku a tlhelela a xitokisini a ya pfaleriwa sweswi loko vo tshuka va n'wi wisini va endla leswi swi vuriwaka masamanisi kumbe va fanele va issuwa tisamonsi ku a vuyi mara ku lahleka ka ntshembo ka NPA swa kha swa twala mahungwini ku ri va le ku tekeni ti-disciplinary action ehenhla ka muchuchisi luya a nga yixeriwa na warrant of arrest swa twala ku va busy va le ku yimayimeni ku ri case leyi yi tlhe yi vuyisela ematshan'wini ya yona ku ri yi nga vi yi lahlekele makumu yi nyumbekile makumu ene sweswo hi leswi va fanele va swi endla va swi landzelela lexi nga ta va xi tisa ku hambana i ku va nge he swi koti ku ri hi tlhelela le ka ti-bail application sweswi loko a yisiwa court va fanele va meka sure ku ri se va hetini vulavisisi loko va n'wi vuyisa case yi fanele ya mahlweni manjeni yi tengiwa ku vulavuriwa hi nandzu hayi hi bail swi vula ku sweswi hi ntumbuluko i tikume a kume bail bail yi kumini hi ndlela leyo i le handle votete hi number a humesiwa kwalaha hi mande ene sweswo hi swi a swi siveriwa ku ri i lava ku n'wi tshamisela hina a khotsweni ku ri ku a wu lava ku ta ku a tshame a ni xitokisini a khotsweni a nga humi se ku feyila ka vuchuchisi hikokwalaho ku ri a va swi kotanga ku yimela timhaka ta vona ku ri a tshama a khotsweni ene loko va nga swi koti ku yimela timhaka ta vona magistrate fana endla yini a n'wi humesa se ni ngo swi teka ku ri hayi i kumini bele ndlela kumbe vachuchisi a va nga ri na xo twala ku ri va yisa mahlweni nandzu wa beyila vachuchisi a va nga ri na xo twala ku ri a tshama a khotsweni hi mhaka ku ri ku fanele ku tirha leswi hi swi vula ku interest of justice ku munhu a humi leswi vula ku ri interest of justice yi tirheni ku a ve a ri handle a tenga nandzu lowu a ri handle nandzu lexi ka kahle but a wu se hela a wu herisi swona leswiyani mara swi sele ka vachuchisi ku ri va endla leswi normal leswi vulaka ku they must get their house in order va kota ku fambisa nandzu loko ri ku va na nandzu kumbe va titshemba ku va na nandzu ehenhla ka muhehliwa se loko mi kha mi languta ku na leswiya swin'wana swa ku va loko ku ze ku va na nandzu ku na
ku nga va kumbexana ku va na loyi a nga pfula nandzu ku nga va ku ri na kumbexana ku ri na vumbhoni ku tlhe ku va na timbhoni xiyimo xa muxaka lowuwani hi ku na nkama wun'wani mi pfaka loko mi ri ku tengeni hi twa mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku loyiwani i ta kavanyeta timhaka ta vulavisisi, loyiwani i ta onha vumbhoni, loyiwani i ta chuhiseta timbhoni. Sweswo hinkwaswo sweswiwani laha hi nga koho a swa ha koteki hi mhaka ya ku xwa ka muchuchisi tolweni wa masiku. Ya se swi le ka xiyimo lexi xa ku swi overtake-wini hi mhaka ku ri ene sweswo hi ya blame mfumo ku u tsandzeke ku yimela leswi lava va vulaka timbhoni kumbe na complainant. So mina complainant hi le ku vileleni ku vutomi bya yena manjhe na bya ha hlayisekanga. Se mfumo wu nga n'wi feyile hi mhaka ku ri u tsandzeke ku ri loko ri ku luya a nyikiwa bail a na va ta kota ku ri emakwini ka bail i nga yi ka lava va nga ku hehla kumbe ti-complainant kumbe i nga yi ka timbhoni. Sweswo a swa ha koteki ene sweswo hi sisa ku anyangweni wa mfumo ku ri a wu tirhangi ntirho wa wona hi ku hetiseka. Ene sweswi na loko ri ku nandzu wu ta tlhe wu ndliwa leswi hi swi vula ku reinstatiwa kumbe ku tlhelela a court. Swi nge olovi hi mhaka ku ri a ni se i le handle ene i ya ta a ri handle mara loko ri ku swi kona ku na ku xungeta ta koteka ku ri ku tisa xikombelo xa ku swi applyiwa kumbe swi va kona ku na lava va titwa va ri protected. Hi nge vuli ku ri swi nge he koteki ku va ku hayi i nga eka timbhoni. Ka ha na tindlela to tala na wu pfumela ku ri va va na vona va fila ku ri va safe protected. Ya xiyimo xo tika xexo mi vona kambe swi ta na khensa swinene ku va mi ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa ku dya i ku engeta khalanga. Hayi khensa hina na ku ra kahle na va hinkwaswo. Inkomo hi sweswo ve ri nandza wu helangi a wu love wu helela makumu kambe ko va timhaka ti teta ku ka ha ta yiwa mahlweni ku lavisisiwa ku kota ku voniwa ku se xiyimo loko xi titani ku yisiwa ku yini amahlweni. N'wina mi ri yini nomboro hi leyi 0860 002543 loko hi vuya mahungwini ya misava ya awara yan'we. U kayelele eka Afrika wa vulavula. A khensa swinene mina ni la ku swi vulala moyeni swa hi tikela ku kuma executive mayor wa Polokwane. Se mi va byela ku sweswi va nga deputy chair mina ni byeleni ku mi lava ku ri va ta ri. Okay hi ta mi byela. Mi byele ku vulavula ni kwala moyeni. Vulavula ni kwala moyeni. A va te wa munhu. Va tata wa munhu vulavula ni kwala moyeni u lava ku wa yi bexa moyeni u lava ku yi softena a handle ka moya hi vulavula kwala moyeni hi first day ni nga se suka la ni ta va ni va foneri kwala a ni nge suki la SABC ni nga foni ni nga va nyikangi foni u vulavula na vona va ta hata la hi Thursday. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandlela 0860 002543 loko hi vuya mahungu ya misava ntirho hi bula na executive mayor wa masipala wa Polokwane hi lava nga ta va kha hi bula na vona eka nhlekani lowu se lava ku ta ku hi ta twa na wehe hikwalaho nga koko n'wanguro wa wehe u ri yini ka timhaka leti hi bulaka ha toho nhlekani lowu wa Xikwembu a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene. Aku se ba na munhu se i mhaka leyi lava ku va hi vulavula hi yona hi lava ku ta twana le ka wehe mingisero wa mina ku ri laha wehe nga koho u ri yini loko xiyimo xi tetani ngopfungopfu loko hi languteka timhaka ta ku sweswiwani ku na timhaka ta ku va van'wani vanhu va vilerisa hi ku timbhoni ti ta hetelela na toho ti va na xiphiqo loko swi ta ka timhaka ta ku nyika vumbhoni ku ya mahlweni hi loyi mingiseri nhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. Aye Khalanga Mfukeli. Hey hi pfukelile sweswi mi hi twaka hina nchumu mani hi ngo vona. Mi nge yi dlambadlamba khala ngo mera va ta kwalani la dlambadlamba le ya ma-foreigners mara ni kombela ku mi nyika timbuva ka loko va tshuka va fikile va Polokwane. Ni mingiseri. Man va vekele tikhamera ka each and every robot a swi twisisa ku hi fanele hi famba 60 mara ku na nkarhi lowu hi fambaka na madyambu i kuma ku ri hi chava ku hijackiwa loko jumpa robot ntsena i thikithi mathikiti lama va driver ku kona va nga na wona it's too much Khalanga ma
ene ku komba ku va swi vona ku matele va ku nyika vo 500 ticket loko fika va ku hakela half mina sweswi na close to 5000 matele ngopfu hileswaku each and every robot nkarhi wun'wana hi famba na vusiku ha boheka ene loko hi maroboteni hi tekeriwa timovha loko hi hindza hi kuma mathikiti a hi na choice i nge ni vulavula kambe loko vo ku mi yima mina choice mula yini ku va ku ri na vanhu tirobotweni leti hinkwato ekhalanga as long as hi famba between 9 and 10 a ku safe vanhu va tumbela i nge yima roboteni tsana vusiku vanhu ve le ku tekeriwe ka timovha daily and eswitarata leswi swi nga ti one way hinkwaswo leswi va risiki va marshal va nixana leswi va thavombeki hinkwaswo na each and every robot yi na tikhamera leti ku baka ku fika le snake park a hi na choice kala ene loko famba 63 tlhe tsala la ka ticket loko famba 63 mina a hi tiva ku va ku loko i famba 70 ku kuma ku ticket la ku suka ka va 61 62 i ticket xile xa va xisete 60 loko hindzisa 6 hambi hindzise 1 ntsena i ticket sweswo swi kona kwala ka xaxamelo wa leswi hi lava ku vulavula hi swona kambe mi ri yin'we okay a ni la ta vulavula mafrela khalanga ni mitwile la ku mi nyika swin'wana khalanga scenario last year mfumo wa Zimbabwe kwala va makhelwana va pasise nawu wa ku dila na mafurina kwale Zimbabwe kwala ku nga hava mafurina nawu lowu wu ri loko i nga ri munhu muakatiko wa Zimbabwe a wu tirhi ka mitirho yo karhi va reserve mitirho fana vanhu va Zimbabwe a wu tirha a bakery a wu drive a Zimbabwe a wu tirha mayinini a wu tirhi ka ti-call center mitirho hinkwayo yi longolokile ya fika close to 20 leyi vengi leyiwani i ya vanhu ve le Zimbabwe ene loko va vutisiwa xivutiso ku why mi endla sweswo va ku hi ringeta ku dila na dominance ya vanhu vo ta hi le handle vanhu va ka hina va ri hava mitirho loko i ri na khampani sweswi a Zimbabwe nawu lowu wu ri within 3 years va ku nyika ku ri i sala na 25% 75% i nyika vanhu ve le Zimbabwe va owner tikhampani wena i share only 25%. Why swi nga humelela South Africa? I understand ku ve ri vanhu ve le South Africa mitirho va langa khalanga mara loko ku ri a hi ri na nawu lowu a Zimbabwe va nga na wona wa ku a wu cheli petrol loko i ri munhu we le handle i vanhu vangani lava va ka va nga swi lavi ku ya chela petrol hamba ri mina sweswi na swi lava ku ni nga ni ya chela petrol loko no tsika ni nga ri na ntirho ni nge ali ntirho walowo ni nge choose i vanhu vangani vo ka va nga swi lavi ku tirha ti-bakery i vanhu vangani vo ka va nga swi lavi ku tirha a ti-salon hi ku yi katsa na i vanhu vangani vo ka va nga swi lavi ku tirha ka ti-call center i vanhu vangani vo ka va nga swi lavi ka South Africa ku ya xavisa tiyindlu loko yi komba na ku you cannot even sell tiyindlu loko i ri munhu wa muakatiko le handle se khalanga loko o va na nawu walowo kumbe a hi prioritize vanhu va South Africa unemployment leyi nga kona a South Africa na ku byela khalanga sweswi a hi ta va na close to 2 million wa vanhu lava a va ta va kha va kuma mitirho ka ti-sectors hinkwato leti nga occupy hi vanhu ve le handle hi nge pfumeli khalanga problem i ku mfumo wa hina lava nga hi rhangela vona a va na problem mara hi nge pfumeli ku ri hina hi dlaya hi ndlala vanhu va ri ku dyeni okay veni a va langi mitirho xo sungula vona va kota ku share lofo va ri 5 a hi swi koti South Africa ku mina na wena khalanga na pelu ku hi nga fika hi xava lofo hi share hi ri vanhu a ri everyday va tshama ka room yin'we va ri 20 leyi loko i fika mina ni nga samboni ku okay ni mi nyika room leyi i lava 2000 va ta fika va hlengela 2000 liya va ri 7 va ri 8 bya va olovela vutomi khalanga swi ta njhani vanhu va le matikweni le handle a no ku nyika xikombiso hi vanhu ve le Zimbabwe mara vanhu va matiko le handle va le ku dominateni ka ikhonomi laha ene a hi boheka ku miyela ku ve mfumo wa tsandzeka ku provide mitirho ka vanhu va le South Africa okay loko ku ri mfumo wa swi tiva ku ri vanhu va South Africa va le ku langeni ka mitirho va nga yi create yaleyi vanhu va langaka yona hina swi dyondzeke swi nga ni leswo ka swi nga tirheki khalanga so swin'wana hi Stats SA yi vule ku 300 and something jobs leyi nga lost a Limpopo va ti 45,000 ya mitirho leyi nga luzeka mitirho leyi nga luzeka hinkwayo hi leyi vanhu a va yi langile ku onhakele vanhu va le matikweni le handle ku tirha vona na ka mitirho yaleyo kumbe a ku tirha hina vanhu va le South Africa so se ni ringeta ku kombisa khalanga ku ri mfumo lexi nga ta endla ku nga endli milawu yo fana leyo vanhu lava nga ka ikhonomi lava nga ku lideni va na ti-shares ka MTN va chava ku va ta fika a Africa MTN leyi nga Africa
va tshama ku ri ti-business ta vona ti ta safara va na ti-shares ka va Shoprite Checkers leyi nga kona Africa hinkwayo va na ti-shares ka va DSTV hinkwayo family leyi ya ka Rupert including the president ve le ku dyeleni ka tikhampani teti ti-shareholders va nge pfuki va vulavule nawu walowu nga ta benefita ma-South Africans because va langute makhwiri ya vona ku ri loko hi vulavula hi nawu lowu a ni ri loko mi ri MTN mi ri yini teti mi ti tshaka ku ya leswi mi tshayisaka so na tona ti nga fika kwele tiku hayikho va ta tirha vanhu va kwala tikweni riri va Afrika-Dzonga ku nge zi ku to ta vitu ku nge ti ntirho mara vanhu loko va ri ku tirheni va le a va kumi mali yo fana la nga shareholder nga la South Africa a va lavi ku panicha vanhu lava nga ku tirheni ematikweni va ta panicha n'winyi wa khampani la nga ku dyeleni a tshame South Africa that's why nkarhi lowu ku nga tshamiwaka South Africa ina xenophobia ni ze ni vona timhaka ta khampani yale ya Shoprite a Nigeria va kha va yi pfala a ku nga tirhi vanhu va South Africa loko ngopfexana ku va ku ri munhu wun'we South Africa loyi a nga yaku a languta mara a va ri va le Nigeria why va fanele va yi pfala a va ku tikhampani hinkwato leti humaka a South Africa ha ti pfala because va la ku panicha n'winyi wa khampani loyi a nga lo tshama a languta ku foni kha yi nghenisa mali a tshameni so va chava sweswo se hi le ku seveni ka ti-interest ta vanhu va ntsanana few the majority va kha va safara khalanga ni kombisa okay nimetinengisera mina ni khomeni ku na un'wana layini la a hi tekeni loyiwani hi nga siya mahungu na misava awara ya n'we a hi amukeleni nhlekani khalanga minjhani buto mina hi pfukile hi ngo vona khalanga mo hatlisa ya mahungwini khalanga mina matitwelo ma mina hi man'wina kumbe ma xitichi na leswi swa much too much mina a ni yimi na swona hi matitwelo ma mina and i nga ri ndlele ra vona va swi ndla wrong why loko va swi ndla wrong khalanga why va fanele va famba va bukutela vanhu tisamboko na yinini and xin'wana west part swi byala yini ka matiko laman'wana va ba vanhu tisamboko amahlweni ka maphorisa lama nga mbala uniform ma nga loyini xa ku yi-two khalanga na hina hi na vona vanhu lava nge ri ku tirheni hana na loko ku teni much too much leyiwani a va yi teka va ya yindlela tibodareni kumbe va ya yimbelela le a Union Building ivi mfumo wa hina wu ta na something mara ndlele ra vona khalanga a ni ku ri support ni nga mi nyika example mina makwavo wa mina khalanga u tirhe a handle for 4 years a famba a ri na maphepho yes a famba a ri na maphepho a ri na yinayini mara a nga tshama a vuya tata mi byela vubihi hi matiko malamo i tlhela ku byela ku ta kota ku vanhu lava va khoma vanhu va le South Africa hi ndlela yin'wana i nga zi kumbe no huma Europe or yini yes va nga swi endla khalanga mara ndlele ra vona ri wrong a hinkwavo phela vanhu lava le handle khalanga vo ka va nga ri hava maphepha ntiyiso bona va xi kuma ku hi xivindzi xa ku khalanga va vutisa vanhu maphepha xo sungula va hava xixo xa ku va nga vutisa vanhu maphepha na hambi munhu wo komba maphepha u ta swi tiva ku ma chekisa ku yini i tiva yini ku humelela yini ka Home Affairs a wu swi tivi inkoma kwaba cancer swinene awara ya n'we henhla ka nhloko mahungu ya misava himpela hi lawa ya landzela hi rito ra Mani Nkosinathi chawaka Mani Nkosinathi nhlekani rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Botpet ntshembo swa ku mi hlayiseki na muhumelerisi kwala Botpet mina na khumba leya ya magistrate le ya Joe Banyoni ma vona Botpet hambi loko ri ku munhu va ku emchuchisi munhu waloye Botpet i mutswari n'wana ka un'wana i buti i sesi ende ku na munti nga langutana na wo laniwa ku vulavula hi munhu wa dangerous laniwa hi vulavula hi munhu wa dangerous Botpet loyi a nga swi kotaku ku a nga endla swin'wana na swin'wana kwala na kwala swi hela hi wehe ende ma swi vona ku mi swi voneni eka madlanga ku ti-witness ti le ku fambeni that's why tsutsuma nkulukumba luya i chaya ku famba siya n'wana yehe siya vana va yehe siya muti Botpet mina loko ni langusile leswi nga humelela a khotele eMpumalanga mayelana na nkulukumba Sibanyoni na vanghana va yena mina ni vona i nga ri ko va blessing in disguise kahle ngopfungopfu loko swi humelele sweswi nkulukumba Andy Mothibi va ha ku sungula
eka ntirho wa vona ku va i murhangeri wa NPA ma vona loko a ko va a hansi ka manana Batoyi a ni ta va ni luze thembo ku ri ka ha ta va na leswi endlekaka mara ka nkulukumba Muthivi mina ni vona swi endle kahle loko swi humelela sweswi swa ha ku sungula ku ri va ta vona ku ri va dila na vanhu va njhani va ta kota ku lunghisa va ta kota ku tiyisa nawu ka NPA ni na ntshembo ku ri ne vanhu lavaya va ta vuyela a ku sengisiweni kahle va ta khomiwa ende va ta gweviwa hi ku vona ka mina na n'wi themba nkulukumba Andy Mthivi leswi a swi endla loko laha khomaku kona nkulukumba luya wa tiyisa na ehlekani Botpet na muhumelerisi kwalano na vayingiseli va Afrika va vulavula ka ngarela Botpet mina na ku khomenta ka leyi ya nkulukumba Sibanyoni Joe Ferrari Botpet ku vona ka mina ya swikolo leswi swi nga nghenelela ka timhaka leti tsida muchuchisi va chava ku ya mahlweni na nandzu loyi kumbe xana vo hleletela swin'wana swo fana na ti-threat kumbe va nga va kume threat kumbe xana ku kona la nga humesiwa mali kumbe swikolo leswi nga ku humeleleni Botpet leswi swi fanele swi endliwa ku nkulukumba lavaya court ya vona yi va affected va nga yi mahlweni Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ungayelele eka Afrika wa vulavula a khensa swinene mina ni la ku swi vulala moyeni swa hi tikela ku kuma executive mayor wa Polokwane se mi va byela ku sweswi va nga deputy chair mina ni byeleni ku mi lava ku ri va ta ri okay hi ta mi byela mi byele ku vulavula ni kwala moyeni vulavula ni kwala a va te wa munhu va tata wa munhu vulavula ni kwala moyeni u lava ku wa yi bexa moyeni u lava ku yi softena a handle ka moya hi vulavula kwala moyeni hi first day ni nga se suka la ni ta va ni va foneri kwala a ni nge suki la SABC ni nga foni ni nga va nyikanga foni u vulavula na vona va ta hata la hi Thursday Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM ko mandlela nongana ku Afrika wa vulavula ka xala wona T kusuka leni studio 2 ile Polokwane hi ku tshembise ku ta va kha hi bulana executive mayor wa masipala wa doroba ra Polokwane hina bona la handle ka sweswo mi nga rivali ku i xandla xa mutshama xitulu wa vandla ra African National Congress ali Mpopo na sweswo ta va kha hi bulana bona eka nhlekani lowu nga ka wona mingisero Munghana Lonene FM ina sweswo hi nga ku tshembisa ku va ta fika himpela va fikile la executive mayor Avuxeni. Minjani? Vukile minjani? Hayi vukile. Yeah. Hey, rito ra chava, ri strong. Hey, na rito ko ra bonga man. Welcome to Munghana Lonene FM, the executive mayor. Yeah, thank you very much. Let me also greet the listeners of Munghana Lonene FM, and it's good to be here. Okay. And to be here with them, I'm very much happy, and thank you for having us. Okay, Executive Mayor, I understand you from a site visit now. We will come back to that story because it's a sad story indeed. But let's start with good story. It's a couple of months now since you've been elected the deputy chair of the ANC. We just want to talk about it and leave it because we are here as you are here as the executive mayor, but we cannot ignore that. Yes. I'm sure now it has sunk in. How does it feel? Well, firstly, let me appreciate the confidence shown by the branches of the ANC for me to be the deputy chair of the organization in the province is a great honor, as well as being elected alongside the collective led by Dr. Ramatuba as the chair and Bamsanda Matachi as the secretary, together with the entire collective, Comrade Pule, as well as our treasurer, Comrade Mail. Yes, I think the entire PEC is a great honor for me to be part of it. I see. I really appreciate. I'm humbled by the confidence shown in the collective. Now let's come back to your day-to-day job as the executive mayor. How is it being to be the executive mayor of Polokwane so far?
Well, so far, I think so far so good. We started in 2021, 2022 financial year. We set ourselves a target. We ride on change, making everybody our residents after consultation, of course, and also having been given a directive from the African National Congress on issues to prioritize, but also most importantly, we started by consulting various stakeholders, various clusters, and that is why we were riding on the change, aspects to say that for Polokwane to reach its full potential, we'll have to change of attitude from ourselves as councillors and our workers, change of attitude in serving our residents better, making sure that we solve their problems, challenges that they are faced with, water, building better roads, growing the economy of Polokwane in order to create more jobs. But most importantly, ensuring that we build a capable city that is able to give really hope, not just for the residents of Polokwane, but for the people of Limpopo as a whole. As you know, we are the capital city, so we carry a much bigger responsibility even beyond our borders. A very good story that you narrated, Executive Mayor. But some people are even saying, Polokwane is decaying under your watch. There are a lot of potholes, and what will be your response to people like those? Well, if you look at the work that we have done, we know we had a rainy season, and that was, of course, more unexpected that it will rain as much as there's rain. We need rain for water. So, but we have resurfaced or rehabilitated quite a number of roads. You look at Church Street when you come from Lubuahomo. You look at when you come from Teflop, Mankweng. You look at Tawumbeki. You also look at Grobla. You look at Uos, where we have also made land available for the developers to build the Greenery Shopping Center on our land. You look at various other streets in Bendo. There are roads that we are rehabilitating even as we speak. You look at Nelson Mandela going to Sesheo. Not every municipality can, do the work that we have done. We have done it overnight. We have created a culture where contractors, our own workers, are working overnight to fix road, to resurface the road. So we have done almost over 90 kilometers of roads, both in terms of changing from gravel to tar, but also resurfacing roads around the city, and as well as part of the war on potholes that we have launched. We have also dealt with the issue of potholes. Of course, there are still potholes. That is why we have committed that we are now going to buy a jet patcher. That will be the use of technology to patch potholes. We're going to acquire machinery to do that and improve on that. Some of the roads have been built some years before some of you were born, and therefore they need to be redone completely. And that required a lot of resources. You have seen what we are doing. In Mankweng, we are expanding a road that was narrow, 2 lanes, into 4 lanes, going into the University of Limpopo as well as going to the hospital. Put up non-motorized infrastructure to make sure that, because it's a community full of the youth because of the university and schools around there, we will also be making sure that they are both sides. You've got pedestrian sidewalks. You also have got new street lights for people to even jog at night, new traffic circles to make sure that we control the traffic. So
we have built roads in rural areas more than any other. If there is any council or any political party that can tell us that they have turned rural areas into more suburbs than what we have done, I bet they can come through. If there is any party, including those that are running big cities, that can tell us that they've got a better townships than what you found in Seshego in terms of roads and the infrastructure that we have put in. I think next week I will also, we are also expanding waste collection to rural areas. So you do not need to burn stuff that will create unnecessary pollution to your neighbors. You now can know that when does the truck come to my village, and then you can prepare yourself, put your stuff in a skip bins that are going to be made available in all our villages. And then we're also then building what is called transfer stations. We will officially open 2, one in Seshego, one in Westernburg. We will later on open one in areas of Maja. They are still under construction. And also next to Moria, we're also doing another, what is called a transfer station, where we can put waste, and then later on we can actually get that waste to the landfill sites. See. We believe that we have done a lot. We have I mean, in the, on the issues of water, we've also stated. Or maybe Executive Mayor, let's hold it there, particularly on the issue of water. Let's conclude with the road issue. I know the road that you're talking about, the Mankweng University, and it promises to be a very nice road. However, there's a sad story that happened there. Would you like to share with us what actually happened and what, as the municipality, are saying about that? Well, it's a sad story, because part of the issue why I specifically spoke about that road is because that road is meant to be one of the safest, with already the pedestrian infrastructure and all the measures that we're putting in place are more about safety. It's an expansion, but also safety, allowing all road users to be able to use the road. So it is really sad that we report to your listeners and our communities at large that unfortunately during construction period on Monday, late when the children went out of school, there was an accident where one of the construction trucks hit a child that unfortunately lost his life. And we're very sad as a municipality, because one of the driving force behind that road was about safety, that we could have somebody dying and a child, where we all expect that our children, whatever we're doing for them. We expect them to grow up and be the ones that really benefit from our effort and build on that to continue leading our community as South Africans. So it's sad that we have lost the life of the young boy, Mr. John Mahoro, from that community of Mankweng, who will be buried over this weekend on Saturday. We have visited the family yesterday. I was there with the family yesterday. I was also with the family this morning. I see. To continue to find a way to comfort the family and to express our condolences. And once again, condolences to the Mahoro family and to the entire community of Mankweng. It is something that really was unexpected. As I said, that we are building that road around safety, not just about the expansion due to the traffic flow. So it's said that on the process we have already lost a life, a young one. So ming sa rom kana lona FM ra ba bulak na heso executive mayor wa masipala wa Polokwane bana retro
rito ra ntikelo leri ra ku swi endla ku na mehe ririto ra mina ri lava ku ya kwile hi yo mhaka mi pfa mi ni twa nga ri ntwa ni heleliwanyana hi ku va vulavula hansi kambe va twala kahle hi mhaka ku va na rito rikulu se loko twa rito ra mina ri pfa ri ndla nga ra hambana a ni lo chuwani ko va mhaka ya ku rito leriya ri hetelele ri endlaku na ra mehe ri vulavurisa sweswo kambe hi ku komisa swin'wana swa leswi va vulavulaka hi swona i timhaka ta migingiriko leyi va nge le ku endleni tanihi masipala ku antswisa xiyimo loko ni va byela ku ni sungule hi ku va vutisa timhaka ta ku va titwa njhani tanihi mutshamaxitulu va ku mina ni khensa xandla xa mutshamaxitulu va ku mina ni khensa ntshembo lowu nga tisiwa hi marhavi na ku va va tsakela leswi va nga ta hetelela va tirhisa xiswona kusuka kwele ka vurhangeri bya dokodela Poppy Ramathuba na PEC hinkwayo ku angarhela va ku va langutela ntirho wa kahle na ko va titsongahata swinene ku va va tikuma va ri xiphemu xa ntirho luwa loko se ni va vutisa hi ku masipala ke hi ku van'wani va ri hayi onge ti wule ku hlakaleni va nge timpfula letiwani to ti nge le ku hi tlheleriseni ndzhaku hina tanihi masipala hi tirhe hi matimba swinene ku antswisa xiyimo xa laha ka masipala wa hina na doroba hi ku kongomisa hi ku mi ta tsundzuka ku doroba hi ro ntsinda wa Limpopo capital city se loko ri ri ntsinda ri te tani swi ta vula ku ri na vutihlamuleri bya ku vona leswaku ri le ka xiyimo xa kahle va vulavula na hi ku endliwa ka mapatu ku na patu rin'wana ra kusuka la dorobeni ri kongoma a Seshego patu leri na mina swi tiva ku ri ndliwe leswi swo va ku namuntlha timovha ta pfaleriwa ivi ri ndliwa vusiku lebyiya hinkwabyo xa mindzuku ri famba ri va ri kha ri tirha se va nge ri hina hi masipala wo na vusiku wa tirha na nhlekani ya tirha se yi mhaka hi ri ka xiyimo lexi va nyike na nxaxamelo wa mapatu lama va nge le ku matirheni na miganga hi ku hambanahambana leyi va nge le ku yeni va endla kona va tlhela va vula va ku loko ri ku na khansele leyi yi nga yimaka laha yi ku hina endle mapatu ku tlula khansele ya Polokwane a va yimi va kota ku vutwa ku hi vahi hi ku tiva ka vona va tiva ku hi voho va ri voxe va nga endla mapatu yo tala ngopfungopfu ku hluvukisa tindhawu ta le makaya tindhawu ta le makaya va vulavula hi tindhawu ta kwahala va Mutung ta kwahala ka va Maja ta kwahala va Mankweng va Mamavulo tindhawu ta le makaya leti va kha va vulavula hi tona se na ku pfumela ku ri na n'we kwahala mi nga ko mi ta mi kha mi swi tiva loko nghena laha Tshwari ku na xikontiri xi nghena ku lexiya xi nghena Tshwari xa vona tanihi masipala se va kombisa ku hungu ro hetisela leri va nga hetisela hi rona i ra khombo leri nga fika ri humelela ra ku le ku nge le ku antsweni ka patu ra ku ya University of Limpopo ku hetelela ku va na n'wana laha nga tlumbiwa naswona i ta heleketiwa ndini ya ke le makumu hi mugqivela lowu va nge ra va ri na va ndyangu tolo na namuntlha ku va khoma xikahla na ku vona ku va pfunana njhani na vona ku antswisa xiyimo na ku va tiyisa hi nkarhi lowu tika hi leswi a hi ri ka swona ku fika sweswi veri va ta famba va na timhaka leti ta ku famba va rhwalela malakatsa ka tindhawu ta le makaya va i pfhumba leri va nge le ku ri anamiseni ku ri timhaka ta ku hi ta hunguta timhaka ta ku xintsanana loko mi hlengeleta swilo ku na mucisi se hi la ku vuya ka mhaka liya va nga a va lava ku hi sungula ya timhaka ta mati ku xiyimo se xi njhani la Polokwane na ku a hi fike njhani ka xiyimo lexiya ngopfungopfu loko ku Polokwane yi vulavula kutani lava va water agency na vona va vulavula kutani xana swi nga va swi vula yini ka nkarhi wa sweswi hi leswi hi nga ta vuya hi vulavula hi swona loko hi vuya a mavhengele aka tinhlokomhaka ta mahungu yin'wana ni nga ta yi vutisa loko hi kha hi famba i mhaka ya tikhamera ku na miyingiseri a nga vulavula hi timhaka ta tikhamera ni ta va vutisa na sweswo kahle 60 hikokwalaho ka va nga te 80 nyana 60 se hi ta twa ku hikokwalaho ka yini va fike kwalaya ka 60 kambe sweswi a hi tweni ku manga misava awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini nakona i Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani tiyiso mingisero Munghana Lonene FM i Afrika wa vulavula ntirho ku haxela wona tweet kusuka studio 2 hi le Polokwane ka nhlekani lowu hi rhurhele executive mayor wa masipala wa Polokwane lava hi nga le ku buleni na vona i councillor John Mpe van'wana lava minkarhi ya ku tala loko hi kha hi tsutsuma la Polokwane la endla timarathon va ala ku ni nghenela hikuva swi tiva ku ni nga va siya se ni amukerile ni nge nghenili hikuva swi tiva ku ni nga va siya Executive Mayor, thank you very much for staying with us. Let's look on the issue of water. It's been in the news and of late it has since died down. I'm not sure if we are not doing our job as journalists or you have done something as the municipality to correct the issue. Well, we have done something as a municipality. We have committed to do something, and
we have done something. We have built a new plant in Sisho that is able to give us at least 40% of the water that we need in Sisho. Sisho require almost 16 million liters a day, part of which we are getting it from Olifantspoort. And now with this new plant that we have built and now it's working, we're able to get between 7-8 million liters, which helped us to also deal with the high-lying areas. But we have also built new infrastructure or in rural areas, some of our villages where we had serious crisis of water. In Ward 40, Mashashan areas, we have done that in areas like the Stenning, where we had also, got some sources from the boreholes that gave us around 4 million liters of water to augment the current situation. As you loosen up on the reliance from Ebenezer and Olifants, then we're able to use those the water that we still need to go through to some of our villages. We've also sorted out some of the challenges that we had in areas of Mankweng. We used to have the university where learners would have problems. At the university there was an outcry. We went there and we have since improved. But what created more improvement is us working together with Lepelle Northern Water. And we want to really thank the intervention of the National Department of Water, the Minister together with the Deputy Minister, as well as our provincial government through our Premier, to have interest in ensuring that this issue of water get to be resolved. We are not saying we have resolved all our water challenges, but we believe we have made the necessary impact. We have agreed to also sign a new service level agreement with Lepelle Northern Water. We have said to Lepelle we need to pump water at night when people are sleeping. So if you are working on water, you'll have to work at night. There are certain jobs are not like other jobs. If you are working at the hospital, you'll have to work at night. If you are working with water, you'll have to work harder. When people are sleeping, they don't use a lot of water, so you are able to fill up your big reservoirs, and in the morning they've got water, and then they go to work, you continue pumping. Unfortunately, the issue of pumping water from our various dams, being it Olifantspoort or Ebenezer or Tepnotier, is a 24/7 job. And those work ethics need to be incorporated, or performance of our utilities. I think this morning you have heard that there are municipalities that are owing billions to Eskom and to their water boards. As Polokwane, we do not owe anything to anybody, including Eskom and Lepelle. And I always repeat that because sometimes we take it for granted that every month we are paying on average 100 million rand a month to Eskom. On average, we are paying about 30 million rand to Lepelle. And that we are keeping our accounts up to date. Why? It's because once you default, you are not going to be able to have money to get your stuff in order, and therefore putting your financial position as a municipality in a red. So you will not be able to supply water, because water on its own, it's a very demanding business of cleaning water, of storing water, of making sure that all the pipes are able to deliver water. It is not ideal for us to deliver water through trucks. People want water in their taps, and that's what we're trying to keep. But should they be a problem as well, we have done away with private trucks, where trucks were procured through tenders. Now we've got our own trucks. How did you manage that? Because I think in certain municipalities, the issue of water tankering, it's a political
kind of a thing wherein most people who are alleged to be beneficiaries are politically aligned, which is why it's difficult to eradicate that. How did you do it? Yes, I like your program because your program is saying Africa. Yeah. The reality of the situation is that we had to take a bold decision to also analyze the risk. To say, if people buy trucks to deliver water, they only really make money when there is a crisis. What do they do when there is no crisis and their trucks are parked there? They still have to pay the bank where they've requested or they've applied for finance for their cars. They still have to pay salaries for their truck drivers. So it's a high risk. No one must privatize the business of water. It must always be government, because the danger of it is that there is no alternative to water. And water, as we say, is life. Yeah. So we cannot auction our own lives. And therefore, we decided that each and every financial year we're going to buy trucks. And until we've got now over 40 trucks that are able to cover all our wards. Now, what is left is also that we need to get a culture where people do not wait and say when there is a crisis, they only go there very late in order to earn overtime. The problem was reported yesterday or in the morning, but the trucks are only coming after 5 o'clock. Now, the culture of work is what is required. That those who are employed by the municipality, they must not think of themselves becoming billionaires or millionaires. They must think of them being servants of the people. The mayor is a servant of the people, and the councillors should look at it from that particular point of view. So we've done away with that. There's no person who can come to the municipality and say, I'm offering your truck, his truck. And we've made it very clear. Anybody who's selling water is doing it illegally. Because if you are selling water now, where do you get that water? You still go and steal our water. To sell it to people, we want to give them that water for free. Because in the rural areas, we are supplying that water for free. It's not supposed to be, business. So I think we are happy that we have taken that decision very early in 2021, 2022. In fact, the mayor before me had already started with this process. We just came in and completed the buying of trucks. We will continue to renew those trucks. I see. So to ming sinom gara lona FM la ba bula kuna bona executive mayor nla ku taka timhaka ta timboni leti a mi fonela mi byala ko mina xiphiqo xa ku kwala ba bend mi tshama ko kun'wana ka ko a ku light na ta twa ku va ri yini so na timhaka ta tikhamera ta twa ku tiri yini tona hi taka tona andaka leswi ku lahlekeriwa melo se inkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula. So to ming sinom gara lona FM makombandlela mbatuli va kha va kombisa hi la va nga ololoxa xiphiqo xa mati ako hi ku tumbuluxiwaka na ku vona leswaku timhaka ta leswixiku ku hetelela ku tirhiwa kahle leyi ni tsakisaka mhaka hi leyi ya tilori to xavisa mati va tiyisisa ni tshemba ku leswi se va nga xandla xa mutshamaxitulu wa ANC a Limpopo swi vula ku loko se va ri MEC kumbe avayi ni ta va vutisa kumbexani loko se va ri kwele ka PEC va ta vulavula hi swona ku timasipala hinkwato ti nga kona Limpopo ti ta fanele ti vona ku ti hunguta kumbe ti papalata ku tirhisiwa ka titiraka leti ti nga ta vanhu ku va va kota ku tirha hi titenda ta mati sweswo swi hetelela swi vanga mintlhontlho yo tala loko mo landzelela leswi nga le ku endleni kene a Tshwane mi ta swi vona i mintlhontlho yikulu leyi fambelanaka na timhaka ta mphakelo wa mati se ni la ku ya ka timhaka timbirhi la na executive mayor ndava hi bulanyana kantsongo hi timhaka ta tibazi Rea Vaya hi vulavula na hi timhaka ta ilieto la Polokwane se Rea Vaya hi lava van'wana hi vulavula na vona se hi ta va hi kha hi vulavula na vona hi tlhe hi langutana hi timhaka ta n'we mi rilaka ku lomu switarateni a ku layiti hi ndlela yeleyo na timhaka letiya ta tikhamera se ni ya kona executive mayor
Thank you very much. Forgive me for bringing in the Gauteng rapid transport issue via on Leeto la Polokwane. Mara, it's also because it's not coming my side. That side, Mall of the North, I don't see Leeto there. I don't know why. Maybe you can update us on that, as well as one of my listener here last week was saying in their area it's too dark. Their street lamps are not fixed, together with cutting of grass. Fortunate enough, cutting of grass, I'm seeing it from Munich Road. Maybe you can talk to that. Tatana Matebula and Tatana Mabasa. Yeah. The reality of the situation is that we are cutting grass. Of course, when it rains, even after you have left, it rain more, you still have to go back. We have bought quite a number of tractors that help us as well. And we've got also a program where we employ more additional people to help us during the rainy season. So we will continue to go as far as we can to try and cover all the places. But if the listeners, we've got the name or the location, we can just zoom into that area if the situation is scary, and they should be feel free to communicate with our councillors or communicate through our My Polokwane Citizens app and report such areas. So the issue of cutting of trees, the issue of lights, we have acknowledged that we've got a high rate of vandalism, of cable theft and vandalism of infrastructure. And I've always said that until South Africa declare cable theft as an act of treason, where people deliberately want to overthrow a government, because those who are stealing our cables are depriving our residents street lights, but in many instances they are sabotaging the economy. You can imagine some of the bigger cables that they steal, they are meant to run our factories. Up there you've got factory sites where we are producing products that go even beyond Limpopo borders into African countries. So the economy, it means people are employed. If the cable kept on being stolen, those people are unable to produce, they will retrench. So, but also it put the lives of our people at risk if the area is dark. What we have said is that we have already started rolling out solar street lights. If you look at areas around the stadium like Said, I've already been updated that last night they've switched on Thabo Mbeki with the solar street lights, where we do away with cables, and we're also moving from copper to aluminium to try and mitigate against this high level. But as you know, it's not something that will have to move gradually with the resources available. But we are rolling out 2,500 for this coming financial year, solar street lights. We're also going to put solar high mass lights, like Apollo lights, in major intersections where there are bigger roads, and it should not be dark when you go through such intersections. It could be dangerous for our residents. We're going to put solar. We have budgeted for 40 solar high mass lights, which is called Apollo lights in our common language. So we are confident that together with us beefing up security of the infrastructure, we will be appointing a dedicated infrastructure security that will also include installing alarms and more cameras within the city that will safeguard our infrastructure. So there's going to be more cameras. And some of these cameras that you see, they will also tell us if you are driving a stolen car or if the number plate does not match with the real registration of your car. And we are deploying technology in order to deal with the problems that we have. And I think that our residents should be happy that
I said during the State of the City address that wherever you are in the city, you have to know that the big brother is watching. You are now taking us to China, because every corner in China they see you. Yes. But these cameras, 60 speed limit, and their prices. How did you determine this? Because some are saying at least when we have a human man speed camera, when you are at the range maybe 65 in a 60 zone, they will be lenient and not give you a ticket. But as soon as it's 61 on the camera, it's a ticket, 300 to be exact. Yes. One thing that we need to understand is that any city that allow lawlessness has got more to lose, let alone what about the issue of losing lives. There is no price tag on a life. We can't even put a price. But we have lost many lives inside the city, where people were driving more than 120 kilometers per hour inside the city. And we have lost a great deal as the people of Limpopo. I can't even say the people of Polokwane, because the people of Limpopo, if you want to find them in one area, you always come to Polokwane, you will find them. So we only get to wake up when we lose people that we know, celebrities and all those. But this thing is happening every day, every night. When you wake up, the robots are down. Lies. In one incident, a car went into a school, breaking down a wall, getting into a sports ground in a school. Now, how many people would have died? So we had to use the same technology that I was talking about to say that, unfortunately, part of way of enforcing, of correcting the situation is to enforce the law, and we've got high tech cameras that tell you can't even win a case in court, because we will show you live what you were doing. And like now, we want to encourage our people to, and we have seen a serious change. And I must thank the people of Polokwane. We have seen the change of behavior. That's what we need to save lives. It's not about really, for us, it's not about the revenue. Of course, if you become reckless, we will earn more revenue out of you. But the issue is about saving the lives of our residents. I'm going to the last commercial break, Executive Mayor. When we come back, let's talk a little about the municipality moving from a stressed municipality to a sound municipality, and also talk about the issue of metro. Is that dream gone, or it's still coming after this? Se inkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo. Afrika wa vulavula. Va ri xikongomelo xa ku va ku tumbuluxiwe timhaka ta tikhamera la dorobeni, swin'wana swa swona ku ri sweswo swa ku tisa vuhlayiseki. Timovha u tikuma ti wele ndzeni ka ndzeni ka majarata ya swikolo, ti nghena lomu vana va tlangaka kona, mhaka nkulu la evutomi. Ve ri mali loko mo tikhoma kahle a va na mhaka na yona, mo ka mi nga va hakeli, mi nga ndli milandzu yo hakela, a va na xiphiqo. Kambe loko mi ndla vuyada, tikhamera ti ta mi teka, naso mi nge humeleli loko mi ya khoto hi ndlela yaleyo. Maybe Executive Mayor, in just one sentence, what do you say about those people who are saying we're afraid we might be hijacked on a traffic light wherein we stop at night? What is your advice on that? Or should they stop driving at night, or you have leniency on those people who might have skipped the robot late at night? Well, we would not. We expect our people to. That is why we are improving not only on law enforcement in terms of those cameras. We are also improving on having cameras that are watching them, so that their safety is always our priority. So, as you see, these where we put some of these cameras, we are also putting some of these law enforcement cameras, speed cameras that you talk about. We're also putting a lot of cameras in the city
in order to make sure that our people are safe. And we are also rolling out the issue of security patrols that will also go in hand with us rolling out 2,500 solar street lights and those Apollo lights on intersections, so where the Apollo lights on intersection is mainly to also mitigate against any criminal activities or their lives being threatened. Talking about security personnel and it reminds me of another issue that you established as the municipality of scrapping experience. Can you talk a little about that? Yes, when you employ people for the first time, in recognition of the high rate of unemployment, particularly amongst the young people, most of whom are graduate, we have came up with a program called Graduate Employment Program, where we've already employed 117 graduates immediately. So we're continuing with it, where entry jobs, clerical jobs, instead of us looking for experience, we just need your degree or your national diploma. Our evaluation is how did you get it? And so that because there is no university that offer that experience, the only way for the young people to get experience is when we give them the opportunities. I see. And that is our way, in addition to learnership, internship programs and other programs, prioritizing the young and old. We have that program. Moving from a stressed municipality financially to a sound, how did it come about? Well, I think part of our turnaround was to improve our revenue. And to improve our revenue, we knew that we needed to improve the economy of our city. That is why we have made land available for development. You've seen the greenery is on our land. Is a land leased from us. It remains a municipal land. And you see now the new development that is happening, the Green Arc, is also on our land, almost opposite the greenery. Yeah. It's a new development. It's a commercial development. And then you've got the hospital on the mountain there, the Akeso psychiatric hospital. Yeah. It's also a development that has been enticed or stimulated by us making land available. So part of which is to grow the economy of Polokwane. We're also giving land to the national and provincial government. We have donated land. That one we're not leasing. We donated to national government to build an academic hospital. We have donated land to our provincial government to build a provincial theater. We have just recently, I think it was in October last year, took a resolution to donate land to the University of Limpopo. Next to the hospital, there is land there to build a new school of medicine or medical school. So part of the university will now come to town, joining Edu Park, and also having closeness in terms of the utilization of the academic hospital for training of doctors and other medical professionals. I ran out of time. Mara lesana so my producer, not my producer, my programs manager stays at a certain place called Flora Park. They were struggling with water. I'm not sure how the situation is now. If you can go and solve that one, I'll be a happy person. Be rest assured, it is solved. There is nobody. I have consulted with all clusters, particularly here in the city. No one came to complain. For the first time, no one came to complain about water. Okay. Yes. Thank you very much, Akens. Enkomiso somingisa mgana lona nfemba la bakuri executive mayor wa masipala wa Polokwane ay bolana bona kanhle kanlo ba khabayini ka xifaniso xa ila Polokwane yi nga xiso me va twile ne se swi vula ku bona na va Musanda va tshembisile xitshembiso lexi ya xitiri xi humelerile leswi nga sala ku nkarhi lowu ta ku loko ku ri na swin'wana hi ta va lava na loko swi nga ri kahle
hi ta va lava very mindle nini ivi hi va lava ku va ta hlamula kambe sweswiwani ya mahungu ya misava nongonoko wa humelerisiwe ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Matebula a hi hlangane nongonoko lona kambe munduku kwala ka Munghana Lonene FM hlulani Fanuel Magayisa ya tana mahungu ya misava ya awara ya 2 nhleka Edzani nkowankowa ngiyani lekapani uyikukakahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela mahungu